INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le fek ule voin April ni kwa ani a Myanmaram chung chanchin tlang pui kanan update le ange China hian Sipai council a thlop tlat hi ngai theilovin muntina China sarkar an dem zia an tilang chhozela tukin April ni kwa a po khan rengun khopui chawtada lama po thalai ten China sarkar an dem ti lan tir na chi rang an nei le China flag an hal baka China thil siam te leilo turin lekha antar na sa hleni hetiang thau hian line township lama po made in China reng boycott tura campaign an beina sa le bok takitra township lama chuan Sipai council in min op tur hinilo hrim Sipai op be thei kan nilo ti thubuai nein red movement campaign an nei ve thunga mi bit na lai motor parking na lai traffic point dor lian ti vela lekha antar na sa hle ani South Ukalapa lama chuan eile bar lama an har satna sut kian nan mana kachin lamin bulan tan mun ranga an chin chhozel mamo in thleng ton na hun an mang ve thung an nei an kenga an nei lo an la ve thung ani Sipai council thu nei na pong lak du lovin voin April ni kwa khan Mandalay khopuya yadana pong university zirlai te chuan demonstration an siam le manohari kongpui dunga Sipai le police duty an omawangin an hela boina omlote in demonstration an siam tlingtla thei ani Meitila khopuya te Salinchi township kan kung khwa ate tanin tari region dawai khopuya te Rangoon khopui township ranga te Myanmaram khopui tina demonstration an siam le hlom Sian state khopui town chia chuan Sipai thu nei na an do dal zialan tirnan an label an chuke hloma Sipai fascist thu nei na azung chopin kan kar phoi vek ngei turani ti an ziak hlom Moon state capital Molamian khopuya chuan tukin jing lamdar thumvel khan tu ti hriat lovin an hal le ni ngei turania suimian tiri veng office in akang le bok Molamian khopuya hian zan pon chu khap tlatani paku khopuya hian tukin jingdar ko chhovela tangkhan Sipai terrorist ten civil mi ten kap le a chanchin kan hriat thei china mi pali in nun nan chan le to chhun lam thleng khan an lain deuh zak mai ne soyani boka thi le hliam manzat ti vel hi apun bel le ngei narin om Minong hlaya naw te hian paku khopuya civil mi te barricade hi voina thia dar vek antuma pon chuak hlek chuan kap ngal zel mai ni in muna om te chuan an soya nemen po khan Sipai kut tuar thi mi pahni an lo om to ani Myanmar boina wangin COVID-19 po hian ngai ven a hlo man tamang lova hei wang hian Myanmar ma COVID om to lo ti na po ni chia chuang lo kan video masalama kan soyang khan China nena anin rina suili lama phei chuan COVID-19 mutate ni om tak an mu thu kan soi to kha hetianga ni awang hian Thailand sarkar po film khur sot lea anram chungaral tlan lo lut te hne na tangin COVID-19 Sipai an lo om ru reng palang ti a hlau leni ral tlan ten lu na ber sopmoe district lama health worker te chu COVID-19 hidan na an pena sa hle nia soyani a an vaccine pek vathli thlai tu Thailand health minister Anutin Chan Virakul phei chuan ral tlan te chu Thailand ram chunga om tir an phal sak to lo tur thu a soi hialani Anutin Chan Virakul chuan te hian a soya Korean refugee te hi kan lai nat khop mai him taka anom po kan du saka mi hring chan vo dik takan chan ve ngei theina na lo don son po kan ti turani mahse kan ram chungan lu hi rem kan ti lo mai atul don ni in alang tuna an har satna ton mek tlan san tura local te chu kan pui hre mia lova mahse kan ram chunga an omero kan phal lovang ati min ong line Sipai lamin thlona hial roya karen ram anoi chiam ta ka wangin karen mi Thailand lamat ral tlan hi sang chuang fe an tling to nia soyani a Thai sarkar hian lo lom thadu lova then khata thon kir le a ram ria om te en kol na po limit siamin a en kol ve che nia soi ani bok hetia Thai sarkar in ril rudanga put le phei chuan antan khuwa war lo le zual hle don ani
IIMM huai tu tele CRPH lam chu nizan khananin betangeya anin komna hi CRPH lam chuan poimo anti thuan soya CRPH in iwen palaya tan anruat Dr. Sasa chuan IIMM tele CRPH te in komna hian Sipai Council thil ti sual noi thum don lai chu document tenen thatakin CRPH lam hian an soi chuak theiani ti in afak khop mai he in kom ho na lo om chan Dr. Sasa na soi chu Myanmar boy na hi Myanmar boy na chau ni to lovin khovel na boy pui khovel boy na tling alo ni ta a IIMM po hi iwenin apom to ani a chu wangin sipai lal te sual na le mian tha na hleyan len na crime against humanity le human rights violation zong hi khovel huwa pangai poimo turani miu maya chu wangin Myanmar ta na dan ang thapa kan ho legal team te heng Volterra fiata law firm le IIMM te baka ram tina hetiang lama mithiam te po telin kan IOA kan ta na ding tura kan base ya wangin hetiang hen income na kan siam ta ni atia an soi ho ber sipai lal ho sual na mian thale an case or tur lam hini deu bera Dr. Sasa soidan chuan sipai lamin an ti sual case an or tur hi noi ni le sing sari le sanga chuang ani to a reilote noi thumatling mayang ati February ni khata tanga April ni riat thleng ni som sari chung vel lekin sual na lian tak tak noi thum don an ti to tinani chu nep lo takani Hanmani sipai lampo hian international levelin hetiang khoparap thak sual na an lo khoi to ani ti anin hriata poimo hle ang atipok ti chuan heng sipai lam thil ti sual zong te hi an ti sual na mun nen tu bernge ti sual tu ti nen lam Google company ne na thok dunin ramdanga kan tho pui pol nga te ne na tang kopin ma kan ladona entian nan rengun khopuya ni chuan latitude le longitude engzata nge enghuna nge ti thlengin dot soimia lovin satellite pui na mangin kan chin chia fel vek to a tuna hian sipai lam hian civil mi zanga chuang an that to a heng an mi tha te zong hi tu te nge an ni an ming le an omna chenin engtia tha nge an ni ti te kan record vekani ti in document an nei thattok thu asoibok IIMM lamin an chan dan asoi chun zom le a mahse a chin chuaka soi veka remlo ati ani nataka chuan keini lamin ukil kan ho tele IIMM te in komna ani bera han soi fai veka rem chang lo deu ati a sipai te nan ti sual zong hi zep thei mia lo turin khovelin a hriat ngei thei nan kan puang zar don ani ati eng ang fakova sual nge an ni a Myanmar mipui te chunga hian eng tiang chi anon rong nge an ni ti te mi sual bol lo ten om mi hring po tluk to lo te hian eng ang sual na nge an khoi ti February ni khata tanga tun thlenga an om dan zong kan phor fai kel don ani khovel kanan ti hian International Criminal Court hi kan soi tum tak chu ani ICC lam chopo ni lovin lobby le advocacy kan ti na pianga hei hi kan mang zelang atipok Myanmar ama democracy dan ang taka an thlantlin ta an MP member te thil thlir dan le ethnic nam rang te thil thlir dan threchiang turin zanin April ni kwa Myanmar sana a zandar riata UN Security Council member then khat anin mukhom le dona hein mukhom hi Britain sarkar in kai hroyang hein mukhom na hian Estonia France Iceland Norway le US ramtea UN palai ten tel dona he huna thu soitu turte chu Myanmar ram chunga mipui din munlam soitu turatan u sign san kham anianga CRPH IO in dozin ma ong ani ang tin ICG International Crisis Group atangin Richard Horsey le Myanmar atang UN permanent member u chomu thun ten thun soipokang Myanmar boy na chuan zia om lampan hlei theilovin ram chunga remna a om thei tak lo zela wangle rampon international level thlenga hlo om in siam thei ani ta ka wangin hetiang hian in mu khoman rot ani bera China le Russia ti vel ramdang palai te ro antel vedon talovani he huna hian u chomu thun hian ethnic nam rang te chanchin asoyanga
u sign san kham hian February ni khat sipai thu nei na pong la ka tanga tun thlenga thil dan a present ve thunga nga Dr. Jinma ongero chuan Federal Democracy Charter hial siam tu CRPH hmalak na kalzel dan tur a present ve thungang ti chuan sipain thu nei na pong lak du lo na wanga Myanmar ram chung buai na in ram chung ba ka ram pon him na le ram tinte in kar Inremna ati chiat thei dan lam chu ICG lamin an soi ve thungang he soi ho na hi Myanmar sana zandariat New York sana azing lamdar soma live ati chua turania soi ho na an nei zo vele Britain palai Barbara Woodwardin press conference asiam ngal bokang video kan ti chua hian nan lo tan fel to poni mai thaya update thei chuan comment lama inron update don nia Myanmar ram chung buaina ani na tak khrechiang tura a mun ngeya vakal turin UN General Secretary in Myanmar palayata na arwat Christine Schraner Bargener chuan Myanmar ramalu alatum zel ni in Stephen Durajik chuan nimin April ni riat khana soi tun thleng hi chuan alarem chang chia lawani mai thaya vakala Aung San Suu Kyi le President Win Mint tewa mu ngei po atumani baka Myanmar ramin democracy kong thataka zo le theinan Sipai Council thu nei tu te ne in bia ka tumru hle pok nizan April ni riat zandariat le chan ve chhovel khan KIA Brigade 2 Infantry number som pakhat te chuan Sipai terrorist horal thuam phur mek Sipai somnga velinan ven chu kong laka maran ka thong le mukong inkara anlo lambun le ni in kachin media te chuan an soya Sipai terrorist lam thi le hliaman om le treu ni nan soi kan hriat angin kachin state hi lunghlum mun puyani a kachin mi te hausak na ber an sumnar pui berpo leilung chuak thil te ni tin mai hian mun rang ranga tangin kachin rama hausak na le van na chhar tum hi an tle lut hum renga van duai na in alo mu zawk la an tam phakan le chevel abuai tak ema wangin tunlai hian lunglu zon ngam chi poni to meulova kachin thalai tam tak na nei lovin thlani lai an omta chu chuan a rin chua chu mani nam mangai na ani tun thleng hian thlani chung vel lekin kachin thalai na nei to lo wanga KIA Sipai atang ta hi alo bera mi sing ni chuang an ni to ne soi ni a KIA tuna hian Sipai sing tel ne na khosa chhomek ne soi ani an kho puimi china hi Sipai terrorist te kutata an lak thei phei chuan ethnic nam rang laka ma nia independent sual chuak thei kan ni mai don ani ti hi kachin thalai teril ru lian le February atang khan Sipai Council lam ne nanin dole deu chara KIA hi chan thazo kan na tang chhozela Sipai lam hi mi za sari chuang an thi to nia ngai ani KIA ang bokin AA kan ti rakhain Sipai po hi an chak tok view nia soi ani boka KIA headquarter laiza lama om munan khuar ve tho ne soi ani Sipai noi chuang an nei mai om mange ti ania rin ai nan nep lo ve view mai thei ani kachin lam hi tanan la thei khop mai voina po muku khopuya na satakin Sipai thu nei na do dalin kong an zo le hlom phakan khopuya po demonstration an siam bok tukin lam khan phakan khopui emya taya lama mi pasari in man an tok le ani chung zinga chuan Voice of Myanmar News palai po atel nge ni in amuna om tenan soi ram chunga nun ron na le hleilen na zong ti to lo turin zelan tan tirte po chwa zalen le vek turin le democracy mang le turin European Union le mun ranga ambassador te chuan voin April ni kwa khan thu chwa in tom an siam le thu chwa ringot hi chuan a thok na lo viu na a thu chwa bak ti thei an la nei meu lo waniang thuan chwa deuh chen maya atopa chuan hei ngot hi ni thei to lo Myanmar mipui te hi i chan mai teng kan ni mai don nia an ti hun te po alo thleng vele ma na February ni kwa ni pi do khopuya demonstration a khan kum som pakomi ma twe khain chu bas noya abiru tak tanga chuti chungchuan Sipai terrorist ho chuan an kap ta ram khania nimin thleng khan Myanmar ram boya thi hi mi zaruk chuang an ni to a no pangte po an tel triwani thi ji nga tam zawk chu democracy ngia ta har satak chunga demonstration siam te an ni a
an du na an lan tir wang ringota man tok hi mi sang chuang an om boka heng hi an thu chu hian an ziak langani ramtana nunna hlan tu te an za om thule lusun chung te an tor puina an tar lang tel bok mi zong zongin in ang tlang veka kan nei kan mi hring chan vo le zalen na nei tur le democracy ram thatak alo om le theinan mipui lam an tran thu le tran puina pek anin huam reng thu an soi boka he thu chu in trom hi European Union ram tele Australia Canada Czech Republic Denmark France Finland Germany New Zealand Norway South Korea Swaziland Britain le US palaiten an chu ani khati zong kha tun tuma kanan update thei niri mai sela kan update no thil khem te kha comment lamaron tui ni le turin clear tu zong zong te kanin so mani kan channel hi in lo thir zel don nia kan lo me